naenda maneno tole ndile kwa wenga kiaitile buna tu aikirega. Tumefika hapa kwa sababu nimerudi nyumbani, na vile nyinyi mmekuwa mkisema kila wakati nikuja hapa nyumbani eleze vile tutaongea na wengine kuhusu mambo ya nchi yetu huku mbele. Sasa nilikuja hapa kuwauliza abantu ba Mintoli baga mwanjire nganjake ukwana na abantu bande igoro yauzi mwanjire ngatobwaterene na abantu bande bonsi tokwana mangana abosio abarayi baito bonsi bagusino abaregana intwe omugaba noito Nyamira elibona araria komane ibaga kwanye tekeyemo maye korangirio omaseneta na intoito Onyamira nara okongo mogeni mwale wanje omaseneta na gabana okwani aya seneta bakwani gabana maye kwa kwani tomaye kogenda